Jamie Reid o bellter. Hanner cyfle mae fe angen. Luke Cooper yn ei rwystro. A'r chwarae i gyd. Yn hanner y Barri i'r cae ar hyn o bryd mae'n i'r rhyngipio. Nawr mae'n y gyfle i'r tîm cartre. Y Barri yn glir am gol! Kane McLagan sydd i sgorio. Y Barri yn rhyngipio. McLagan yn taro. Ac yn ychydig dros 5 munud. Y Barri 1, y Drenewydd dim. Oedd yr eilydd Kenton yno. Mae fe'n benderfynol. Kenton yn gyflym. Ddim wedi gweld llawer o hyn gan y Drenewydd. Yr eilydd Kenton yn creu at Rushton. Wel, am gyfraniad bydde hynny wedi bod gan yr eilydd. Joe Kenton i'r cae. Ni wedi gweld mewn eiliad. Mae hwn yn gyflym. Ond fe bron creu gol i Rushton. Sears. Ysgeilus eto. Yr Barri sy'n gwrthymosod. Drenewydd yn defnyddio ei gryfder. Mae fe'n gyflym hefyd, yw e'n fynd i hun. Yw hon yn gyfle. A mae'r ail yr Barri arbediad yn y pen draw gan Jones yn sydyn. Mae Drenewydd yn ymlwybro bron o'r hanner ffordd. Mae yna gyflymder yna hefyd. Ond yr ergyd ddim yn bell, gwaith da gan y golgeidwad, oedd hi bron yn ddwy. Cic ornel i'r Barri, maen nhw'n edrych am yr ail. Maen nhw'n edrych am ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor. Drew ffaiad, McLagan, doedd ddim yn camsefyll, a dyma hi oddi ar y linell. Gwirthiol gan y Drenewydd. Sut bod hi ddim yn ddwy. Mills Evans oedd yno, sut yn y byd ath honna ddim i mewn. Kane McLagan o flaen y gol yn troi, yn barod i danio. Ni mewn i'r chwarter awr ola. Y Barri ar y blaen, oedd yna'n dipyn o groesiad, mae'n gol. Kane McLagan sydd yn dathlu. Dyw Drenewydd ddim yn hapus. Y pwysau ar Jones y golgeidwad. Ond yw'r Barri ddim yn poeni am hynny. Mae Kane McLagan di sgorio'r ail. Mae'n ddwy i ddim. Yw'r buddigoliaeth gyntaf ar y ffordd. Dim bris gan Greening, nôl â nhw at Mike Lewis. Wel, mae yna gamsefyll fyddwch chi'n tybio. McLagan ddim yn camsefyll. Os yna hat-trick i McLagan! Dros y bar yr affi. Amddiffynwyr y Drenewydd wedi synnu bod yna ddim camsefyll. Ond gallai McLagan di gael hat-trick yn hawdd pnawn yma. Wel, mae'n ddech ymwneud i'n gyflym. Price i'r Drenewydd. Oedd Mills Evans yn codi. Sears oedd yno. Y cyfle ola a'r chwiban ola. Ac mae'n eiliad fawr i glwb pêl-drod y Barri, y buddigoliaeth gyntaf ers dychwelyd i uwch gyngred Cymru. The performances have been there in recent weeks, and the boys have been magnificent in training this week, and we felt it was coming, and to get a 2-0 win, you know, against a decent side is very pleasing. I think it's 93 minutes on the clock. We've had our first shot on target. Well, you're not going to win games of football like that, and that's the only criticism. You know, I can't fault players what they've done in terms of the effort and everything else, but I can fault them on their quality. But we knew, you know, we were a work in progress. We knew that. We knew there was going to be days like when we played Carmarthen last week and we were very good, and it's possible, you know, days like there are today where it's a frustrating afternoon for us because, like I say, you know, we probably dominated large parts of the game without scoring a goal and having a real shot on target, and that's frustrating. What have you made of the league so far then? How much have you learnt in these first few games? Learned lots, really. I feel we can compete. I feel we can offer something. I feel we'll get better. It's definitely a big step up, but one I feel we're capable of making, you know. And for me, it just brings excitement, and yeah, long way to continue. I've got to ask you about their second goal as well. Half the ground was slightly surprised when it was given. It looked like it was a foul on your goalkeeper. What was your view of that? It was a foul, you know, but it's been given, so we'll just have to get on with it.